Okay, no tilo ta ato do blood niya kedo lela preach to kito kichihu ta sort budu bolu hanya ideo ni lo. Ta ko to ko ba khawada le America te wada lo turu ni kete ketoro atale kete ketoro ata le kishani wada ira ta suda we kha do nintayahu do awe Israel do Turkey mo no nintayahu do Erdogan apyadana do batwe ba khawada leta blockage weda TDC le homos ni isrete weda chale kebebe ni kodino bebe ni tigti weda le US intelligence te weda long papla weda le komyo turu ni no keke ni awe more active role in Iran one pa khu weda le ta du ta yan pla weda komyo pa khu weda le Iran ta du ta yan wo yan pla weda ara atoni lo bam ne ko le ate weda dini le US intelligence assessment said that China may have sent Iran beside report mo no te weda le US intelligence ta so kai head le America la no ate hele pa ka uno ka ba head le US intelligence ta so ni lo to te weda ko Donald Trump ni la ke ni tini weda le ta hu ta le tru ne kete to weda defense mo no weapons ta su ta we no bisaya me ne make peg me ta te pa ne in a week sita ne pella ayet awati ho weda ceasefire no pella ceasefire kinwe ta bu ni lo do me heweda dare so US intelligence to tagma no mo ta le US attack so ni blama do attack US attack so ni intelligence ni takolo kala ba mo no awe mi te we chen ni to lon te alba to blot ko attack so me hele ga na ki awe bam ko ta America no whether intelligence tan na ni on the top lo mo no ako na pa sin attack so de ti kwa ba ka ko Donald Trump ke ba ka da le intelligence pa pla da ki ne no ba ka da to ru ne hu ge da le ka te to ra sha ni da iva ta su ta we ni nin chumu chale nin te chale mo no a Donald Trump ko lo Donald Trump pu ya chwa ra da awe de ta ba hi da wan ni le to ru ni no da awe hi se ko wan ni mo no show ko da messi sorry so ko wada message ni de block hall on a post la wada te la se ko wada la taxa ni le tv bu se ko la ke blo wada tru ni le na ma wati no ni mi ma ni ba kwa che me wada ta pha do le he wada la America la mi ma ta de kwa che me le ba ko kwa da no ti ni de mu ko de ta mu ta khu lo ba la to ba no ti ni de o ta ko so la wa ta kha ru a sor kha la na ma pli ya ma pli lo ta ni lo no e kham ke pe ne do ba sa na ki there are no evidence that the Chinese manufactured weapon has been used against the US or Israel. Whether basa na kini da tewe dine sana kida letter dita ya puni the evidence over evidence sita ni how do the komyo closely la you la hack upload la Iran te de pala kawada America mi ge kawada America ta lo ara mono komite America la lo le ka US ya de mi mono kada su America ta lo o da le pe tikota po pa mi ge kada su Israel mi ge de do weda le the tin ro wa ki economic in China uno khas ko ba te ga wa chani do pa sa na ki do mi mi ya de US intelligence attack so de jimla kho chi chu pho ko lo mo no ba mo ko la wa mi te di ne a tin ne wa aside bo to lo pa sa na ki ne ta le to ru myo ne ba tin ya ri chi ta le to ru myo wa to lo ta no ba se ko ba ta tu lo ta no blo ba ta te no blo ba sa na ki le ta lo ki ne ta hu ta se o do te do se ko wa da le wa da te do se ko wa da le kho myo te mi tora su tru ko ro le cha da le ko me direct so mo no cha ni direct su ira the mexico ba to wera le go through wera the country si da ne do ko me le she wera le ko ga de bi ma ha ki wa no do wera su le
Iraq ko di tala pa sudu klune kiri mo no tala pa basa na kene US intelligence na US attack so automatically as a pani thing nya weda lo ako ne da me di tap de Iraq to play weda sorry America to play weda to ru kleba ne lo tili mo no do pepe ya de ni peme tela kom ya tati kwa mo do weda le pa la to ru ba ma che weda Iraq no to ru da ni me kwa le on the state me kwa le ta me nya le tu ko te ta uta ge ne thobo ne awe ne play weda di to le pa eta muta ku pa kleda le ta ba je mu ma ta thobo lo awo te higi baba do ba khale ta piti wera hu muswe ge tu de so la wera li no tu lo wete te wera ti ko du bi nya mo te wera the Iraq pi na na li de le pi ara do America de bi do blo di ko khle ba ko she me lo chora so do pete te ra chale ta hu ta ga non mi di ba the so ne ne ke apu ge do ro akna ra chi la le ne do awo ile kom ya to ro ne era te wera le ku kle se hu ha kle le ti bi ya ti ko te bi de bi te ga ta ga ba che ni kom ya pa ke wera ta su ta so ta pa lo wera ti ko bi ba che mo no te me lo kom ya nu ro ta so ta mo yu ro ta so ta mo na ma pi ya ma pi na po khye po khi lo ke lo ni do da ba do cha ge da ti ko dot plat pa le at ba thwe wera ti ko te mi ge de te da ya ba nya mi ge to mi te le global economic crisis ke ni ke ra da li mo no ti sa te ni do ai de kha laไปเตลบะขาวดาเลอเมริกาเตวดาจิจานี่ดอกอะตมียอดนี่ตรูนี่สะทอลอเวสัตตคอมเมนต์ตคอมเมนต์ตรูนี่อเวปองวดาอิหร่านเนาะปองko leตรูวดาอิหร่านเนี่ยอาชาเนาะโซปุยบ้านะชาเนาะโซปุตรูนั่นติยาคอเลยีดวดา population อะโลบะตุคลาอะจมเนาะအခုစတဲ့တော့အဝဲပချနာစုပွေပါတာပွေနော်နိဘဝဒမလာရဖအဖအညလေတူလေဝဒအီရာကောနေလေပွေပပတော့တပ်ပွေပါရနေစေပါမန်ကြီးမနော်ဟိုခန်းတော့ဒီတော့တဲ့တတ်တော့ဆိုတတ်တော့မူအော်တဲ့မီတာဆော့စုကိုပါတော့ဖိုင်ဖိုင်ရောဖတ်လေဖတ်တော်လီတော့ဝမချာစုကိုနေခဲ့တဲ့နိဘချီကြီးတော့လေအီရာနေဖဲလာတတ်ဒူဆလာပလက်ချေပိုအင်းနေအစလူချီနေတပကာတဲ့ပကာဒူကဘောလေနေလေနေတဲ့ဝတိချာဘောတော့ချတူတော့အတော့မူလာခုနေတော့ချာဘတော့ဝဒဆုနေအကြီးni ani di a lot is of ten mo no lo ta ke ko ne America te ba le piti be da a thu klo ji klo ni no na be me se ma ta du le lo no we ne ko me America ne ba ko kle ma chi de bo de ni pho ki le bo de ni ma phi le bo de ni ba ma wa da le de bo de le iva ne ka ba le mi wa da ni lo no ke le ba le wa da su me nya ta kha le ikete wa da Turkey akoko ai Erdogan te che po no tak so pa flawera awe du te wera le te wera la pu to ki to li so ke tin nya de ma da wa ta to chu do che na kwa wera Israel ni ni le ba do pa de pa ma do pe so wera Israel ni le kom yo du da kwa mu kwa la ti le ta ka po ta ka pa du be bo ta tu e do te wera lo cho da la le Israel akha wera Beirut akha wera Lebanon ko Beirut la ala amni to po lo ne pa si le ka ja ne no do pa ti ti pha ne do kam no po di po ta de da pa te mo no do te tu sa tu ni pa do ke ili ke ni se nya la le awe America do Ira te lo ta da Islamabad ma ha ke te to ki to ni no le ta ke ro ba ata fe ni isa pa ne ki ga ne te ga de myo te kom yo te ga de klo le na po lo ta de ga ta lo ko hi lo ta ti ba ho fe mi ha do me le oruka e wa Turkey ko ko ne te wa le a ini lo wa le Israel ko ne ke ne ta te ko le sa no ko le a wa ta de ta ya ku ni fe wa ni lo da ba mu ko le phe ba te ra cho to ne de kha ra chu ne lo di ke ko mu ni lo mu ko de kha di lo no we Israel te patu ba Israel kha wa le Lebanon ni ke tu ke da do phe mu ko ne ke ti wa le a wa ni ta ya hu a ko he pra ta ni a we le lo kwa da le a no ke cha mo no ni ta ya hu le lo ko e o do le ko di ai no nin ta ya u le lo kwa lu ta du ta ya lo le a coach kokos won lo su la bano de da pete ta chu la ta du o ke mo no pete ta ba va so le ju pa lo kha ba da pe ni a we le kwa la no cha mo no mi ta po ta le du da de li pe le ni ko ta lo po ke le mu da hi ba wa da le kom ya kwa sorry bueno Israel te wa da le
Israel and under my leadership, no, under my leadership will continue to fight Iraq terror regime and the prospects no. To other unlike Erdogan who no accommodate them and whether miscarried his own Kurdish citizen. Israel te wada Erdogan le komyo mimi le tawe sa u komyo sa leadership ta pada chok ta no ta pada she chok te di ta gu ta ga lu chok mo ba no continue to fight ta ke che du weda pa so pa komyo era terror no era pa u tho lo ro pa the regime te phan ne do approxis no te ta te ne apwa la tu ka sa ta ha ma mi hu ti mi ge hizbollah te phan mo no porque che du one no que te pele que chomo pele to loga do na ba da to loga ro ke ba to loga to Turkey ko ko daga ni le amma fi ke ba da akacha citizen no akacha own citizen no tele Kurdish ne awe mi da particularly o da le awe da Turkey ako ke lupa Kurdish na o da kipu no le awe at balo ta pa at balo ta yeah at balo ta Erdogan at balazado Turkey bedo ban de pu do a balazado awe Turkey bedo de pu over that bene a ke wala ku du lo over that Turkey lo pasa na ke awe de balazado ba poda su ta wada edoma thoda wada bedo ke pu lo ke wada Erdogan de no to da lucky de ba chi mu ha plo nu mata mo no a ho tra ne do ni tha yo te allergy to lo ga na ba no ne ne ke kha ke cha pa ke lu ke cha citizen ni lo na we ne te we တော့ဘယ်နဲ့အတိုကဲနဲ့အတေကတော့ဝဲ Israel လေတိုက်တွေဒါတကွာတဘလူဆော်လီမို့တော့စပေါ်စားနေလေပါနော်အဲ့တော့စီဒန်တဲ့အဲ့တော့ဆိုအဲ့တော့ he ဝဲ Israel lesson အဲ့တော့ so ဝဲ Israel တကျေဖို့လာ community တော့လက်တမတီဝဲလေတီကောကတဘလူဘေအဝဲချီလောဝဲ community လေတူတီမနော် community လေခါမီတဲလို့နေလေခါဝဲ Israel မနော်မိခါတော့ကဲတော့တတ်ဒူလို့နော်ဝဲခါ Ola ta kwa ni le ba blue solid bera ta look la che pola ta chomo da la o kho wa le ta te to ko awada ceasefire tor ka de mi kera lo to ko ga da Israel da khanya da le gu le awe Lebanon khani akho na ta bu ma le ta ke le so ta bu na ke ta po sa su sa da ta table se ko da America la ai na ke ni de mu je da lo mo ko de tin ya lo ba do odo wada te wada ni ta ya hu ne ata lo ga wada le hit le na atal loga weda le hit le mu mi chat ni no ane ha signal ba no awele Erdogan de ne te weda che ni lo no picture do ma no takwa hu weda Israel ko kha takwa hu weda ni te ko kha ata mi te putu ata mi chele weda ni tak chota hu weda da pa Palestine tak chota hu weda da pa Lebanese te phani lo do we ata te weda le Hamas ba no ata te se ko weda le Hezbollah ba no bam ko le mi te da khai ne awe asho na ke pa jala kana nyu ni ya bali Hezbollah no where Hamas the Hamas Palestine the Hamas na kini da pala khara da oda milo si chor ku do pamete Lebanese si jora kamlo ko yo ko la ta pa khu pa ko la ta te tu ko te na mi ba na pudi po ta mum da ora do ka ra sa tu ni ba sa ko ra yi de ta to ba ku ra Israel lo ai mi so ya na na kha ya kha wala tin ya ba no ai ta kha le pete ba na ta ko ta ni ro to mu ko ko ra ti ro mi chu me nya ne ka ma ra ta chele ni lo no KKD America sa ta take with action ni ta ta mo no le April sita to la April sita to ko ka na ri chi le mo ko le po ni ho ge wa da le KK ko bo le phe le bi le blockage no pi kha wa da tik le no le KK ni pa la ka na wa da ba ni pa la yo la ala pa sin nya no pa ga mi si wa lo chota ko bo la chi ni de ka ba pa su pa sa wa da le ta bo chi la wa ti chi de pa ni mi ka na ba ni tu le tu lo ble tu flora di tole awe apukweta khawara ye pole Caribbean le Venezuela ta blotika ka muta bo kle ka bo din pha mo no posa ta ka blow out je mo no awe ne le ka kho do hip lo wa da di tumut ko de no awe timi le de escalate ba na ke da escalate ta du le di tole pa tho wa da kho so za lo mo no timi le ak lo nyo ba mo ko ne mi kwa ta hu ta ke te lo nyo ba do Iran te wa da he kho na sa wa na sa o te to sa si ko ni no porque tiba da za chara la mu ko tiba mu ko le America ne timi te blockage tele blockage le pole ni at tu wa da ke bor kha wa no ko bo yu pa
ka bo yu ka ba halu kwa chu da ka ba lu che kwa ta do o de ka de te ta no awe he one white house de se ko wada le america te sara wada te blockage te ka ba no do ka te ke to se ko wada ka bo ke na ka bo yu le o ko to do ta le euro ne te chi ne a bin nui chi ba mo ko de na ba mo le ta na ma ta du cho lo lo ba ta ma che ko ba tu wada so mo le euro te pha ne ka bo yu ni le ta he do mo le ta he do tu ba ba che ne ni do awe ache wada ka kha wada ira ta lo w to do ka kha wada le thai ke lo te me le ka kha wada di to lo kha di to lo te me kha wada di to lo ke isu kha wada lebanos kha wada wi ko kha pa che ne me no che wada le ka kha wada thai ke yo di ni te wada aku to lo ti la che me ka kha ko lo wa ka kha wada drone ata lo ka kha mlo ta lo ka kha ta pu wa no tin ho de te ba sa ne to wada che ga to te me to a ba ko su kho wada ira ta bo le ka kha wada mo no ka kha wada khu ta na bo ko kwa ti do me ka kha ra phele to ko bo ko bla te we mo sa me ka kha facility de kha sa me kha me upa cha lo ne kha me upa cha lo sa me kha drone ta lo kha drone lo ba sa na ki da te ko khu do no to wada le obligate to wada kha ha ko le cho le lo ta to no mi le ka le kha wada le ba sa na ki da ka ba kha de wada de me le kha da mi le ho de ne ba o ko na da chi do no no ko de na ti ni ta sa update la ta te ba no ta wada le ale ki le ta du ta ya to wi di ba mi lo mo no sipu pa ko de le do na wada ta so to bo yi ta bu do ma lo na bu ti lo ta le ke mi chin lo no te ni nya de ma nya se be pho ba lo mo no hale ni le ta blu